Spika wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo Katisya enenthi kutunga MCA mbunge ya kaunti ya Kitui ivilani indi kumongelanga ndeve na kumanenga ivila sya Seneta Munini wa Ngavana na Uyumbe kauntini ya Kitui. Kinengo easya kana nundu wa kuendeesya uthukumi vata munene wa enenthi makatunga atongoi asakue mwakana wa 2017 Uyumbe Kitui Central Makali Mulu ekulya atongoi mathukume mwenenthi undu vailite nikenda matungwe ivilani lina musangi nokutwelesya. Spika wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo nena nuende kukunia maleve ya memba mabunge ya kaunti ya Kitui kusakua yake li ondumana angi kunyuvo ivila siyo lango ta seneta kula otota Munini wa Ngavana ondumana kivila cha Uyumbe. Hithi patonyeka pia eshimu wenzangu MCA seneta au mbunge women rep o mbunge MP walethano heli atatu mbunge na hithi patonyeka na Zak ambozioka Mwandia hazioke malingola hazioke zombe nganga yenda Kitui Central tumukone malebe ku Kitui Central vuthio no tumutunge vano cholone mamenyula zamba ni hazioke atioke seneta na hazioke ingi ndagara dharaka mamutunge waziri hazioke boingi na alangi mo nzima tebano mazioke ithio chombo yazia kwa mbaitu ngukule father mutia na kanisa wonze mutoboe nithete MCA tumukwata koko. Kinengo de wakulie nenzi methe mokwata mbau atongoi ondumana kumaya kiuteti kithitone cha kuendeesya maendeleo isioni. Nyingo kulia no mituma Kitui monze kwanda esionze. MCA tunanyuvia 2022 ni asio pyo. Anyengo kule eshimu wenzangu tuwe kalinzi tuwe na Dr. Makali to strategize to make sure MCA meto karibu monze majoko tongoine. Ibinda ya siasa ya thikato ka kunikila kila mundu no thukumi wake. Nundu vendeto tunena twalunja maendeleo inyo numukwenda ulunja maendeleo ala mwasa kuiye manenge imwana wise kwithia ni mathukuma watauna waitio ketho utano wake kuona memba ama bunge ii masakueto yengi ya keli onduma na kunyuvo ivila ingi kivathukanya siya kiuteti na ngukule Dr. Makali kusa kwithia ondo mameni easya onaka ni wanzie kuyosu wa kwenza kila ima lawe meni ya kuweta kumu kuwele weza kwethia ni watu tongoesya mutai witu ikwetha niwe our elder brother weza kwethia MCA to makwata kwoko na waikia metho Dr. Makali umanza Munini waku wa manzo ba atumia milenzi bano ndwetho kozete wetha yakaneza kana kaina kozendi ndepite Ngavana kethia banoi wethia Makali akoza mwewa moyoi nake Uyumbe wa Kitui Central Makali Mulu no thuthi sendongo ikumathukuma enenthi no kenda kusaku wengi yake li kuyenana na uthukumi wo eno ngutabio mama ba mondela munaza ku amameni ama momba munyao ala niyo nganga ni nzao yawe yezu nezi wea niyo nenda mutabio siri imwe na munana abayanzaka siri tikunena muno siri ni kuthukuma ando mangai mewe muti awo thukumi wagu na mewe onoketa zya kula zilikito kulikolika andu mukuona nyene meyo bake tujakate kwithi twene natwe ka kwazia we kata uyo onene kuti wonena nela makwenda kunienjo inuza ngini bani enjo yamembea makalini maviye na ima akangolo wani mekie kwake izi akonthi ndongo ina nene wodi ni amatinyani Kitui chothiloni wa sweta thini kimwe kia umia wa kanisa Guripote Vlingo Mauvo kuma kauntini ya Kitui ni Lina Musangi.